Assalomu alaykum do'stlar aziz, baxshi ziyod که افیرمون کنده شد ایسر اینا پیوست کردیم. Assalomu alaykum do'stlar aziz, xush omaded. Xo'p. Xo'p, assalomu alaykum, alaykum assalom, xush omaded. Chi hol dori? Va alaykum assalom, xush omaded. Брат, связь плохо у тебя, да. Assalomu alaykum, alaykum assalom, xush omaded. Baxshish ziyod. Chi namikardi do'stlar aziz, در اینجا درباره سولشنی پنل صحبت میکنیم. خب در خانه چند کیلووات خراجات میشه، چند سوم میشه، همش خدا صحبت میکنیم. بخش زیاد که سیوازمون کنده شد ایسر نام پیوست کردیم. چون عزیز همین افیر ماکسیمالی پادیدسا کنید، پاهم کنید، درباره سولشنی پنل صحبت میکنیم. خب فکراتون رو نمیشه شما از کجا مرا تماشا کردید؟ سلام علیکم اکمل جان، قندایسیز؟ خیردان سلام. خب و علیکم السلام، خداga shukr. Men Kolxozoboddanman. Ishingizga omad, charchamang. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Xush omaded do'stlar aziz. Ba kanali Kolxozobod TV. در اینجا درباره سولشنی پنل صحبت میکنیم. در خانه چند کیلووات سویت موندن لازم است، چند سال میشد، در کامپلکس چی داخل میشد، همش آنالیز کرده گپ زده میبریم. سوال شما چی است؟ میمولا نویسید. так принтердан همگا پیتردن همگا سلام. و علیکم السلام، خوش کپسیز. تا کامناموی ویدیو کن بعد درباره سولشنی پنل. خدا خواهد به نزدیک شما یک ویدیوی نو میبریم نصیب کرده باشه. بازی گفتم یک سوال جواب کنیم، با شما کمتر با معلومات میدهیم درباره سولشنی پنل. خدا خواهد صحبت کرده میستیم ان شاء الله. خب فکر شما چقدر است دوستان عزیز؟ فکراتان در کامنتر نویسید. درباره سولشنی پنل صحبت میکنیم. брат, не обижай, но 28 сомоны очень дорого. Да, это очень дорого, зато литий батарею мы поставим. Литий батарея цена другой, цена это. Литий батарея это другой, а гелевый батарея это другой цена. Лучше литий батарея хороший. Так, хуш омадед дӯстони азиз ба канали Kolxozobod TV. Это 27 тысяч сомони, 70 или 80 километр, доставка, установка внутри. Так, салому алейкум, бародар. Инсони хуб ҳастед, саломат бошед, бародар. Ва алейкум ассалом, саломат бошед, хуш омадед ба канали мо. خب دوستان عزیز، در اینجا درباره سولشنی پنل صحبت کرده ایستادیم. در شرایط خانه چند کیلووات موندن در کار، چند سال میشد، همش برای شما سوال جواب کرده میفهمونیم. فکر شما چقدر است؟ میمولا فکراتون در کامنتر نویسید. سلام علیکم، علیکم السلام. гарантияsi bormi? Garantiyasi bor. Panellarga 25 yil, 30 yil garantiya bor. Akkumulyatorlarga 1 yil garantiya beramiz. 5 yildan 7 yilgacha xudo xolasa xizmat qiladi. Так, 1000 сомон инчи бародар. 27000 сомон. ин дарбораи сулишни панел суҳбат дорем до'стон азиз. 6 киловатташ 27000 сомон, тақрибан як 670 километр доставка установкаш қати. درباره سولشنی پنل صحبت کرده ایستادیم. در خانه چند کیلووات موندن در کار، چند سال میشد؟ فکر شما چقدر است؟ فکرتون نویسید. آنالیز میکنیم چند سال خراجات میشد،
چند کیلووات موندن در کار همشه خدا خواهد اندازه کرده گپ زده برآمده میدیم. خداوند دستگاه سونافکا داریم. اکای سهراب جان سلام علیکم. علیکم السلام. دوستی عزیزم رولیکوت بهترین دویم تماشا میکنیم. سلامت باشید. گوارد پیتر привет. سلام علیکم. علیکم السلام. به همتون خوش آمدید به کانال کالخوزآباد تیوی. در اینجا دوستان عزیز نفرای نو آمادگی و یک بار دیگه گپ زده خاطر رسول کرده میریم. در اینجا درباره سولنشنی پنل صحبت کرده شدیم. در خانه چند کیلووات سولنشنی پنل موندن می شود، چند کیلووات خراجات هست، چند سوم می شود، همشه امروز آنالیز کرده گپ زده میریم. так سلام علیکم دوست عزیزم سلامت باشید. так привет خوش آمدید. تلویزور یک تا دو تا لامپچکه холодильник برای همین چی توصیه می دهید؟ برای تلویزور لامپچکه холодильник اگر آینده با بولریم یعنی که ترمیکس استفاده برید 3 کیلووات مونت خوبتر میشد. 3 کیلوواتش سریدنی است. Oksimen blok nomeri kerak. Oksimen bloklarni bilmadim lekin nomeri yo'q menda. Azamat aka. Bu yerda hozir faqat solishli panel haqida suhbat ketyapti. Imkoni boricha fikringizni chalg'itmasdan shu haqida savol javob qilsak yaxshi bo'lardi. Tak, assalomu alaykum. Aznobod. Va alaykum assalom. Xush omadid. Так, چند ساعت برق میدهد؟ خب اکنون وابسته شما رسخاتون حساب کتاب میکنیم. روزانه بسیار رسخات داره، شبانه هم نگاه کرده همشه میگیم که چند ساعت میبره. так ما در خانه تپلی پول سیستم دارم. پریتا холодильник چند کیلووات تپلی پولتون کیلووات چه حساب کردن در کار. دوستان عزیز درباره سولنشنی پنل صحبت میکنیم. شما چند کیلووات رسخات دارید؟ کیلوواتون با من گوید که من همین کیلووات از نفرم می‌نیو که در یک روز همین من کیلووات خراجات میکنیم یا که تجهیزات های برقی هم گونه ما پیوست میکنیم با ما نوشته مونید و شما ما توصیه میتیم که چند کیلووات موندنتونه. 3 کیلووات چند سوم است؟ 3 کیلووات عبارت دستگاه سونافکاش خط یا که تا نرخش گپ زنیم. 3 کیلووات به دستگاه به سونافکا 13500 سومون است. دستگاه سونافکا کو وابسته راهبری کرده میشد. اگر برای شما با پورتر معلومات در کار باشد رقم ها را میمونیم 987 17 92 95 در واتساپ مراجعه میکنید. به مالا خدا خواهد برای شما سوال جواب کرده معلومات دادن میگیریم. در زمستان کار میکنند؟ در زمستان بله کار میکنند. وقتی که اگر مینوس هوای تمپراتور شد قوت دادنش هم کمتر میشد. هوا ابر شد گدیتا یک 60-70% قوت سویت دادن میگیرد، ضرر دادن میگیرد. چند قد تمپراتور مینوس هوا شد قوت دادنش کمتر میشد. هم خیلی کومورا ای کدام منطقه تاجیکستان یا که ای دیگر دولت ها یا که دیگر شهرناحیه ها تماشا کرده شدید در کامنتر نوشته مونید. так بچه ها سولنشنی باتری بسیار رکلام نکنین، پنل های نخرین اگر فهمان افتادتون با پول میکنه اشتراک میکنه گم میتین. так با استفاده دستگاه میشود برادر انشالله میشود. خدا خواهد من از مسکو تماشا کردم. خب حاضر در اسفاره گفتید رقم ها 987 17 92 95 با در واتساپ نوشته. خدا خواهد همشه ایداد دستگاه سونافکاش قطعی با شما صحبت میکنیم. خدا خواهد 5 کیلووات چند سوم است؟ اگر انوار شما چند کیلووات رسخات دارید و تجهیزات های برقی چی و چی پیوست میکنید؟ روزانه رسخاتون بسیار است یا که شبانه؟ так الهام так ابراهیمов твой сосед смотрит. سلام علیکم اکا الهام خوش آمدید. так общий چند سوم 3 کیلووات رایون بخش. اکای با امروز شما چند قدر رسخات دارید؟ بیا لوچی رقمات در واتساپ مراجعه کنید.
خب 987 17 92 95 همین رقم‌ها مراجعت کنید. خدا خواهد با شما پورا دستکو سونامکاش قطعی شما حساب کتاب کرده نویسنده سنت پیتر بودن کوریابمن جورا عمرزاقов خوشگفته سلامت باشید. رحمت برادر سلامت باشید. خیلی وقت رولیکو شما رو تماشا میکنیم. رحمت برادر سلامت باشید. برای کورس مودم در واتساپ نویسید چیزی معلومات باشد خدا خواهد برای شما میرسانیم. خب اکا یعقوب بخشش نوشته ایستاده نازی من در افیر هستم با شما خدا خواهد جواب میدهم. زنده باشید دوستان عزیز. رقم ها در باره سونشنی پنل در کار باشد 987 17 92 95 در واتساپ نویسید چند حراجات دارید، تجهیزات های برقی چی پیوست میکنید، منزل شما کجا است، با شما توصیه میتیم چند کیلووات ماندن و دستافکار سنافکارش همه نرخوش برای شما می نویسیم. سلام علیکم پینا بلاک الزاس نومراتون بگو ایسر 987 17 92 95 درباره سونشنی پنل صحبت کنیم میشود. بیمالو در واتساپ نویسید دوستان عزیز. خواهش میکنیم که در واتساپ نویسید. بسیار کس زنگ میزنن در تلفنشون جواب دادن نمیتونیم. در واتساپ خدا خواهد جواب میدیم ان شاء الله. نمره را گو ایسر یک بار دیگه خیلی گفتیم. سلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدید به کانال کالخوزآباد تیوی. خب دوستان عزیز در اینجا درباره سونشنی پنل صحبت کرده شدیم. شبانه رصد 5 کیلووات. شما ادنا времени 5 کیلووات رصد دارید. اکا انور در واتساپ مراجعت کنید. لطفی بیمالو صحبت میکنیم. پون آنالیز میکنیم خدا خواهد. так салому алайкум ва алайкум ассалом. ака одил хуш омадед. агар дар бораи сонишни панел пурратар маълумот гирифтан бошед 987 17 92 95 бемоло худохоҳ суҳбат мекунем чанд киловатт дар кор аст тавсия метем расходтона гап занед бемоло барои шумо нархоша бароварда гап зада метем. ва алайкум ассалом. так хуш омадед дӯстони азиз ба канали Калхозобод ТВ. ҳозир даромадам чанд пул шуд сонишни панел. хоб акай холов дар инҷо дар бораи сонишни панел суҳбат рафта шудааст. шумо мегуфтем ки дар шароити хона чанд киловатт хароҷот доред. моша нависед баъд ба шумо тавсия метем ки чанд киловатт мондантона. ака дар бораи инвекторо ягон видео кунед. так генератор иншоалло худо хоҳад навор мегирем. салому алайкум ва алайкум ассалом. так аккумуляторҳои железофосфат литий гирем барои солишни дигар намудаш мешава. железофосфат литий батареи хуб аст, яъне ки умраш дароз ва сиклошам бисёр аст. хоб шумо 5 киловатт одновременно хароҷот доред. акай холов нависта мондааст мага холов. так болер телевизор холодильник учун неча киловатт етарли? 3 киловатт етарли. Умурзақов ака 3 киловатт етарли сизга. Оренбургская областам ещё дуре. хоб дӯстон азиз хуш омадед ба канали Калхозобод ТВ. нафароне ки нав омадан як бор хотиррасон мекунед. дар инҷо дар бораи сонишни панел суҳбат карда истодем. ака пенаблок хазон ҳасми доставка тоби марказ. так акай Қурбонов Ҳабибулло дар инҷо ака дар бораи сонишни панел суҳбат карда истодем. дар бораи пенаблок не ака. акнун ба шумо кадом тоби марказ гуфтед, кадом шаҳр ноҳия ҳастед? як бора мавзитона мегуфтед ки дар бораи пенаблок мо навор кардагем. марҳамат дар саҳифаи ютуб каналмон дароед, нархоша ҳамаша мефаҳмед чанд сомон аст. так максимали 5 киловатт гуфтед. акнун хоҳиш мекунем ки шумо расходи шабонатона камтар кунед. рӯзона бошад беморӣ истифода бурда мекунед. акнун аз ҳамада чиз қиматтарин аккумулятор қиматтар аст. ба ҳисоби ҳамин чанд аккумулятори захираш бисёртар шид, нархош бо қиматтар шида мегирад. тавсия метем ки хароҷоти шабонатона камтар кунед.
Salom ba hammatun barodaron. Va alaykum assalom. Xush omaded. Akay Sadullo. خب شما چی سوال دارید کنید نویسید درباره سانوشت پنیر خداخواد یک دقیقه صحبت میکنید. سریدنی چند سوم میشود؟ خب اگر 5 کیلووات راسخود داشته باشیم با شما توصیه میتیم 11 کیلووات گروه با 15 کیلووات یا که 30 کیلووات کنیدن با خوبتر میشه. اینکه نرخش قیمتتر است. 15 کیلووات مونه سریدنی ذخیرش میشه. گروه با تا 44 45 هزار کامپلکتش میشد. با پلوس مینوس هست به دستکا به سانو کشوی. خب اگه با همو متروی چی شد؟ خوخیش در ناحیه شهری نو نمیدونم در اونجا هست نیست نمیدونم. سلام علیکم و علیکم السلام و پیش خوش آمدید. سنت الله شروف اکه حبیبلو در اونجا شهری نو هست نیست نمیدونم لیکن اکه نمرد так части و спокойной ночи. хочу вам удачи. سلامت бошед. خوش آمدید به کانال ما. اکه پلوت солнечный батарея uchun biror tak razрешение olinadimi? Hozirgi kunda razрешение yo'q. Hali hech kim ishlatsa degan yo'q. Hamma bemalol o'rnatib ishlatyapti. Biron panel hujjat nima deydi, patent kerak emas ekan. Aloq paloq hozirgi kunda bilmadim, yana biron qaror chiqmagan bo'lsa, hozircha bemalol hamma ishlatyapti. سلام علیکم و علیکم السلام. ناز شما چیز اکو و علیکم السلام. خوش آمدید اکای اسکار. در اینجا درباره سانوشت پنل صحبت کرده شده. با خونه چند کیلووات سویت در کار میشه، چند سومون قطعی مونه میشه، چند کیلووات خراجات داره، همشه امروز آنالیز میکنیم. سوال داشته باشین سوالتون نویسید و سوالتون خداوند ارزش آمدگش جواب داده میدهیم. Так. سلام علیکم و علیکم السلام. مقصد یک پلاسکی اکران تلویزیون و بازه چند کیلووات در کار. علیکم السلام. برای تلویزیون اسویشنیا 1 کیلووات 1.5 کیلووات بس گروه با خراجات کنید 4000 سوم خراجات میکنید. 6 ساعت 7 ساعت استفاده میبرید یک ذره قطعی. 5 کیلووات تا 5 کیلوواتlik پنل به اکلمیت چند سوم میشود؟ خب 5 کیلووات نداریم، 6 کیلووات داریم. خب علایف بیگنیوز علایف. خب هر یک پنل 1250 سومون 10 تا پنل میشد. یک تا اینوکتر شما یعنی که روزانه استفاده میبرین، شبانه استفاده نمیبرین. هم خیلی توپلی پول 1 کیلووات کاندیشنر تلویزیون پلیتا لامپچکا так одновременно کار فرمونیم چند کیلووات میمونده در کار است. خب توپلی پول 1 کیلووات است. تلویزیون کاندیشنر 1.5 کیلووات 6 کیلووات مونت میشد. اکای سبحان 6 کیلووات مونت میشد. سلام علیکم کارخواستم بود. و علیکم السلام. دلاور تیوی اکای یک заводи трансформатор дорам, реклама кадан дар кор, номертона аз куҷо гирем? Акай диловар ва алайкум ассалом, хуш омадед. 908 55 74 96 та занг мезанед, худохат суҳбат мекунем. куҷо рафта видео кадан дар кор чӣ хел аст? хоб 908 акай диловар 908 55 74 96 хоҳен ватсап хати нависта монед. иншоалло ба ватсаптон ҷавоб медиҳем баъди эфир. 908 55 74 96.
samokat narxi qanaqa? Sunnatulla aka, xudo xohlasa harakat qilamiz video qilishga. Aka, xudodan chikoray. Mo bloger هستیم. استوی سالشنی هستیم. سالشنی پنل میچسبونیم همه طرفه. خب دوستان عزیز، در اینجا درباره سالشنی پنل صحبت میکنیم. چند کیلووات در یک خانه چسباندن در کار، چند خراجات دارید، چی پیوست میکنید، همش گپ زده رفته میگیریم. راست خودتون نویسید چی پیوست میکنین، چند خراجات دارید، همش نویسید. خدا انالیز کرده با شما نرخوش صحبت کرده میریم. دوشنبه آدرس سازی یک سلام روی میکنم بعد افیر زنگ زن. خب انشالله اکید دلوار نویسمونه به ما صحبت میکنیم. خدا خواهد انشالله اکید دلوار افیر به انجام رسونه. خدا خواهد به شما تفید میدهم. در واتساپ نویسمونید 908 55 74 96 پلوس 992 سخرند کنید. خدا خواهد واتساپ میبرد به ما صحبت کرده میگیریم انشالله. خب 35 نفر ما را در افیر تماشا کرده ایستاده است. فکر شما چه خیلی است؟ فکراتون نویسید دوستان عزیز. چند کیلووات خراجات دارید؟ چه خیلی است؟ چی در کار میشه؟ شما چی پیوست میکنید؟ همش نویسید. خدا خواهد با شما توصیه میتیم چند کیلووات موندن به ما نویسید. همه خیلی سخت شده تماشا کرده ایستاده است. درباره چی صحبت میکنن گفته. فکراتون خودتون نویسید. 6 کیلووات فقط روزانه کار میکند میشود. افش نرخوی گپ زنه طرفی شهری توست. خب اکی بیگ نیوز الله так короче ҳозир ман ҳисоб мекунам. Так так груба бедастафка бесоновка 16000 мешад. ака биги ниёз дар ватсап нависед. дастафка соновкаш ҳам бо ҳисоб китоб кардан мегирем иншоалло. шаҳри туза кузош аст 6 киловатта монет мешад. худо хоҳад. так якта аристон телевизор лампочка чанд киловатт лозим ба шаҳри истаравшан ба чанд пул мешад? аристон 1 киловатт аст. лампочка кун ва ҳичи 1 киловатта монет мешавад. груба 16-17 расход мекунед. худо хоҳад ако. акун мо вилояти хатлон ба кун истаравшан ба роҳмон камтар дуртар аст. бо плюс минус роҳгиро ҳаст. 6 киловатт чанд сум мешавад дастафка қайти. акай субҳонҷон ябора маҳалтона мегуфтед. зиёдали ғаниев салому алайкум бародар. ва алайкум ассалом. универсал драбилка навор гифтагимон ҳаст. рӯз абзор 07 кардаги драбилка дар ҳамунҷо даромада беъмало харидорӣ кунед мешавад. бо нархи дастрас мошини драбилка ҳаст. нархҳои дастрас ба канали абзор 07 дароед. дар онҷа универсали драбилка барои чорводору беҳад таҷҳизотҳои нағз аст. бемало истифода бурдан мекунед. худо хоҳад нархҳош дастрас аст. так 3 киловатт 12000 меша курганда. охи 12000 мешава. кадом аккумуляторро қатъи мумкин шумо да аккумуляторҳои гелви қатъи ҳисоб карда бошад ака. акаи Тимур шумо так фирсонед ман худам установка мекунам. хоб акаи акбар 908 987 17 92 95 ба нависамонед. худо хоҳад мефурсонем. чанд қадар кор чӣ дар кор ҳамаша нависта равон кунед. равон мекунем. акаи Тимури хеле аста шумо мегуфтед чанд киловатт захираш бошад. вобаста захира ба аккумулятор
захираш бисёртар шавад, қимат мешавад. Баъд аккумулятори чӣ хеле монанд дар кор, гелви ёки литий аст. Литий бошад қиматтар аст, гелви бошад арзонтар мешавад. ҳамонам бо плюс минус ҳисобша гирифта дар кор. одамое ҳаст ки аккумуляторои майда 60 ампера 70 ампера дода истодааст. шумо филсонед. саломат бошед барои акай Абдулло, акай Аскар, хуш омадед. Так, 3 киловатт ноҳияи Абдурахмон анҷома доставка чанд пул мешавад? хоб, доставка установкаш қатъи акай Ибрагим. шумо дар 3 киловатт дасташ мерасад, чӣ пайваст мекунед ки мақсад расходро ҳисоб кунем. мумкин 3 киловатт камӣ мекунад ёки зиёдтӣ мекунад ёки бисёртар шумо расход доред. шабона чанд қад чӣ пайваст мекунед? 6 киловатт чанд сомон ноҳияи Фархор. хоб, акай Субҳонҷон, пурра маълумот диҳед. навистед чӣ пайваст кардан дар кор аст. 6 киловатт чанд сом мешавад, доставкаш қатъи гуфтед. якбора расходонам гап занед. тӯпли пор гуфтед шумо, кондиционер, телевизор, значит 6 киловатт монет мешавад. груба мумкин то Фархора мумкин 28 то груба 29 000 мумкин плюс минус дорад да. доставка установкаш қатъи. так, ман намефаҳмам чизора, просто хостам 3 киловатт харам. хоб, агар акай Тимур шумо нафаҳмед, мақсад гӯед дар хона термикс пайваст мекунед, кондиционер ёки ягон плита аст, чӣ пайваст мекунед, чӣ хеле насос истифода мебаред, ҳамошро нависем худомон плюс минус карда шумо мегӯем ки ҳамқа киловатт часпонед. як нафар 41 нафар моро тамошо карда истодааст, 7 тона лайк шудааст. дӯстони азиз, лайкҳои шумо ба мо дар кор нест. мақсад фикротонро нависед, савол ҷавоб мекунем, суҳбат мекунем дар бораи солнечный панел. фикротонро бемалол нависед, лайк монед намонед, худатон медонед. салому алайкум мурад ва алайкум ассалом, хуш омадед. дар ин ҷо дар бораи солнечный панел суҳбат карда истодем. дӯстони азиз, чанд киловатт хароҷот мешавад, чанд сол мешавад, ҳамаашо худохоҳад анализ карда меброем. термикс насос, вакуумный насос, стиральный машина. хоб, термикс 1 киловатт, насосо 1 киловатт 1 киловатт ҳар хел аст. где-то шумо груба 6 киловатта монет хубтар аст. 3 киловатта монет камтар нагрузка мешавад, 6 киловатта монет иншоалло бемалол кондиционерам пайваст карда истифода бурдан мегиред. акай Тимур. салому алайкум ака Созитенҷи, номерота бугӯ 987 17 92 95 дар бораи солнечный панел дар кор бошад. нависед, худохоҳад бемалол суҳбат карда барои шумо ҷавобша медиҳем иншоалло. так, солнечный камера. Не, мо камера надорем ака. фақат ай мо солнечный панел ва солнечный прожекторҳо ҳаст. 46 нафар. акай Шерали, салому алайкум. алайкум ассалом, хуш омадед. хуш келибсиз. ва bo'ldi, Chilchoshmani gaplashdingizmi? bugun bir promoi efir qilaylik dedik. tak, solnechniy panel haqida kamda gaplashib suhbat qilaylik deb promoi efir qilgandik. так, як panel чанд ватт аст? 590 ватт аст як panel. так, malga tashlagan, kamga tashlagan edim nomini. bo'ldi, gap yo'q, ishlashga omad, charchamang. bugun bir suhbati do'stona quraylik deb promoi efir qilgandik. xo'p, salom Kolxozobod TJ. va alaykum assalom, xush omaded. rahmat aka, Sherali, ishingizga omad, charchamang. gumburlatib bosamiz yo'lakchalarni. xo'p, tak, chand so'm aст?
دوستان عزیز، در اینجا درباره سانشنی پنل صحبت کرده ایستادیم. فکراتون را نویسید. در خانه شما چی و چی پیوست میکنین؟ تجهیزات برقی، انا کاندیشنر است، پلیتا است، خالدنیک است، تا شناختی ردنوی. حاضر در اینجا نه صورتتون برآمده است، نه رقمتون برآمده است. من یکجا میشناسم شما را. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام، خوش آمدید. یکم خودتون یک نویسید. شناختی گفتم نه صورتتون هست نه رقمتون هست. من یکجا میشناسم. در اینجا حاضر یک 30-40 نفر نوشته شده از یگان صورت براتوش نیست. так шумо дӯстони азиз, дар ин ҷо дар бораи сонишини панел суҳбат карда истодем. Дар хона чанд киловатт мондан дар кор ва чанд сомон хароҷот мешавад. фикротона нависед, чию чӣ пайваст мекунед. ба шумо тавсия метиҳем чанд киловатт сонишини панел мондантона. обши аз панели гирем чанд сом мешавад. акай зиёдин бахшиш пурратар маълумот нависед. خب دوستان عزیز، افیره بعد 9 دقیقه به انجام میرسونیم. تلفنم ضرورتشم کمتر موند. یک 40 minut خدا خواهد افیر می شود. بعد 9 دقیقه 8 دقیقه انشالله افیر به انجام میرسونیم. کسانی که سوال دارد مرحبا سوالتون رو به مولا نویسید. نباشد رقم ها واتساپ است 987 17 92 95 بنویسید. در واتساپ خدا خواهد برای شما جواب میدهیم. چند سال میشد دستم کسانم خشکتی همش برای شما جواب داده خبر میمونیم. так бародар, так отопление чанд сум бо. хоб шумо нависед. амма телефон омад, связи интернет мурд. так чӣ бизнес кунем дар menga telefon kelib qoldi, svязь uzilib qoldi. Xo'p, ana. Xo'p, do'stlar aziz, baxshish telefon svязь murd. Assalomu alaykum. Mebel video компартон иншалло худо хад мебонем. салому алайкум. aka солнечный панел дар шумо ҳаст харем? бале ҳаст. ана дар WhatsApp муроҷиат кунед 987 17 92 95 ба муроҷиат кунед. худо хад ба шумо чанд сом мешавад, чӣ киловатт дар кор аст, худо хад хабар мемонем. савол да ҷавоб битем бародар. чӣ бизнес кунем? дар каналмон бисёр видео кардагимон. мақсад дарои дар инҷа кадомаш маъқул бошад бемолол дар омада бизнесҳоро дида мегирем. бисёр дар республикаи Ӯзбекистон рафта навор гирифтем. газоблок аст, собунбурорак, шампунбурорак, бисёр чизо ҳаст. бемолол дар омада видеоро бинед, кадомаш маъқул бошад интихоб карда буромада мегирем. хоб, салому алайкум бародар. тоисор 6 киловатт чанд сом мешавад установка? хоб, 6 киловатт где-то мумкин 28 ҳазор гурба мешавад. дастар установкаш хатига абнесака раҳмат, саломат бошед. гурба 28,500 мешавад. дастар установкаш хати 6 киловаттш. салому алайкум. алайкум ассалом, хуш омадед дӯстони азиз. обши гирем аз панели светам чанд сум мешавад? чанд дона мегирен акай зиёдали? ба шумо чанд дона дар кор аст панело? мол бизнес кунем мешавад? ман дар бораи мол намедонам. бисёр мардум карда истодааст мол бизнес. ай мол бизнес мекардагу камтар суҳбат мепурсин. чӣ хел шидистай маълумот мегирем да. як ҷои колхозоботи даруни район ҳастем. хоб, раҳмат, саломат бошед ака.
خب 31 نفر ما را تماشا کرده است در پراموی افیر. خب دوستان عزیز، در اینجا درباره سولشنی پنل صحبت کرده شدیم. در خانه چند کیلووات در کل چند خراجات میشد؟ رقم ها 987 1792 95 با مراجعه میکنید و شما معلومات میدهیم چند کیلووات ماندن دونه. Так, Pinaplex میویم اکا. در کجا Pinaplex میوین اکا؟ 100 امپیر چند سومون شید اکا جون. باتریو فرمات جی 200 امپیر گلوی 200 امپیر گلوی باتریو 2500 سومون است. Так, 6 پنل گیریم، گارانتیش چند سال است؟ پنلو دا 25 سال گارانتی میتیم اکا. هر یک پنلو 1250 سومون 590 وات. ممکن زمستان اکون نمیدونم قیمت میشد ارزون میشد، هیچ گفتن نمیتونم. اگر حاضر نمونید مقصد که بیمالا استفاده بردن میگیریم با سویت دولتی هم اکونومی کنید، حراجتون هم کمتر میشد. از سویت ای افتوب هم بیمالا شما استفاده بردن میگیرین. ممکن زمستان سیزن قیمت میشود، هیچ گفتن نمیتونم. ممکن ارزون میشود، خدا میدوند. دوستان عزیز، سوالتون باشه سوالتون رو نوشته مونید. بعد 3 دقیقه دو خط فیلمونه به انجام میرسونیم. اگر برای شما رقم ها درباره سولشنی پنل در کار باشد 987 17 90 95 و مراجعه کنید. خدا خواهد درباره سولشنی برای شما پرتر معلومات میدهیم. چند کیلو در کار است، چقدر میشه تماشا میفهمونیم. خب ای جای کالخوزآباد ایران سنترم ای کازاکسکیم. Так, батарея ҳаст хонада но дар кор куҷо да фурӯшем акаҷон. шумо чӣ хеле батарея доред? чӣ хел аст? дар ватсап ман нависед, худо хоҳад дар кор бошад экран мекунед. гаваред салому алайкум ака, чанд сумай? ва алайкум ассалом. барои шумо чӣ дар кор буд? чӣ чанд сомон аст? чанд хараҷот доред? солишни панел мо часпонда медиҳем. салому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадед ба канали Калхозобод ТВ. خب دوستان عزیز، بعد 2 دقیقه افیر ما را به انجام میرسانیم. نفرانی که نو آمده است در سولشنی پنل ما صحبت داریم. اگر درباره سولشنی پنل برایشون پرتر معلومات در کار باشد 908 987 17 92 95 به مراجعه میکنید. چند کیلووات در کار است، چی و چی رسخود دارید، همش نویسید و شما ما همش رسخود شد نخود شد گپ زد میمونیم. دستفکش چند سوم طرفای قبادیان 6 کیلوواتشه. Так, Акмал ака, Еврозабор arzoni qancha o'zlari qilib berishadi? Еврозаборлар 350 somon joyda, 450 somon greta 20-30 kilometrgacha uстановка qilib berishadi. Так, Kajmaxshish Aysar javob deyin. Tel chasbid 200 kilogramm bateriya istifoda buradagi gelvi 987 17 92 95 987 ферма тиҷа нависта мондааст. 987 17 92 95 нависта монед. уй соли boshladam inshaalloh olaman solishni. Xudo xolasa olsangiz yaxshi bo'ladi. Mana hozir yozda ham qishda ham xudo xolasa bemalol